ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 28 июли соли 2024 аст. омадем ба деҳаи мадми ҷамоати деҳоти урметани ноҳияи айнӣ. маълумотое ки дар рафти навор мебинед аз китоби мадми бостонӣ гирифта шудагӣ аст. водии зарафшон яке аз ҷойҳои хушбоду ҳаво ва зебоманзари тоҷикистон мебошад. дар миёни ин водии зархез дар байни қаторкӯҳҳои зарафшон ва туркистон дарёи зарафшони зарфишон ҷорист, ки шохобҳояш аз дарёҳои хурду бузурги Масчоҳ, Айнӣ ва Панҷакен сарчашма гирифта то ба Самарқанду Бухоро меравад. деҳаи Мадм чун як ҷузъи водии зарнисори зарафшон табиати зебову дилфиреб ва истироҳатбоб дорад. обҳои зулоли чашмасорон, садои чаҳчаҳи булбулон, қуллаҳои осмонбӯси кӯҳсорон, меҳмоннавозиҳои самимонаи мардумон, замини сабзу хуррам ва боғу бӯстони мадми ҳамешабаҳор диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. деҳаи Мадм аз маркази ноҳияи Айнӣ дуртар ба масофаи 30-35 километр роҳ ҷойгир шудааст. вақте аз роҳи калони Айни Панҷакен ба роҳи деҳа ворид гаштан сараввал аз болои руди пуртуғёни зарафшон мегузаред, дар даромадгоҳи деҳа шуморо навиштаҷоти хушомадед пешвоз мегирад. дар атрофи деҳа кӯҳҳои сарбаафлок кашида мавқеъ оростаанд, ки дар онҳо 7 ранг хок дида мешавад. дар поёнтари кӯҳҳо ҷойҳое ки оброҳ аст, то ба лаби дарё боғҳои сердарахт бо меваҳои рангоранг ва заминҳои сарсабзу хуррам зиннатороянд. Мадм аз тарафи шимол бо деҳаи Вешкан ва аз тарафи ғарб бо деҳаи Вашан, аз тарафи ҷануб бо кӯҳҳои дараи Фон ва аз тарафи шарқ бо деҳаи Кум ҳаммарз мебошад. деҳа дорои 4 маҳалла аст, ки ба худ номҳои зебои суғдӣ ва тоҷикӣ доранд: Мирон, Кандик, Порвоғ ва маҳаллаи Поён. аз байни деҳа дарёи шӯхи кӯҳӣ ҷорист, ки дар аввалҳои тобистон сероб мешавад. мардуми деҳа аз ин об ҳамеша истифода мекунанд. обаш хеле мусаффост. ин дарё ҳеҷ гоҳ дар ягон фасли сол хушк намешавад. дарё аз саргаҳи кӯҳҳои зери Заранг ва Судқина сарчашма мегирад. маҳаллаи Поён дар даромадгоҳи деҳа ҷойгир буда, дар қисмати ғарбии деҳа маҳаллаи Порвоғ ҷойгир аст. дар қисмати шимолу ғарбӣ маҳаллаи Кандик ва дар қисмати шимолу шарқӣ маҳаллаи Мирон ҷойгир аст. аз рӯи баъзе ривоятҳо Мирон дар гузаштаи дур мавзеи мирнишин будааст. аз ин рӯ номи ин маҳалла Мирон боқӣ мондааст. ҳоло ҳам дар ин ҷо номҳои бисёр одамон бо калимаи мир оғоз мегардад. масалан Мир Олим, Мир Оқил, Мир Ҷамол, Мир Усмон ва ғайраҳо. маҳаллаҳои Мирону Кандикро болои дия низ меноманд, яъне болои деҳа, чунки дар қисмати болоии деҳа ҷойгир мебошад. калимаи Кандик бошад аз забони суғдӣ омадааст. дар ин ҷо маҳалларо гузар мегӯянд, масалан гузари Мирон ё гузари Кандик. кӯчаҳои деҳа бошад ба номи шахси дар ҳамон кӯча бори аввал хона бунёд карда ё ин ки ба номи шахси номдори ҳамон кӯча бахшида шудааст, ба монанди кӯчаи Малик. дар деҳа як китобхонаи ҷамъиятӣ, як клуб, як мактаб, як бунгоҳи тиббӣ, 2 дорухона, 9 нуқтаи савдо, як сартарошхона, як чойхона, як нонвойхона, як дӯкони пойафзолдӯзӣ, як оҳангархона, 4 осиёб ва 4 масҷид аз ҷумла як масҷиди ҷомеъ мавҷуд аст. дар талу теппа, дашт ва кӯҳҳои деҳа растаниҳои гуногун ба монанди чукри, рова, испанд, зира, уғун, зирк, вағнич, бурс, бодом, дӯлона борин, буттаву дарахтон мерӯянд. дар ин ҷо оҳу, хирс, хук, рӯбоҳ, гург, шағол, капк, булбул, бедона, гунҷишк, акка, майна, мусича, уқоб ва дигар ҳайвоноту паррандагонро дидан мумкин аст. дар заминҳои деҳа мардум гандум, ҷав, ҷуворӣ, лӯбиё, нахӯд, наск, мошк, боқила, зағир, арзан, сабзӣ, пиёз, карам, лаблабу,
картошкаву дигар сабзавотро кишт менамоянд. мардуми меҳнаткаши он бошанд аз саҳарӣ барвақт бо рӯҳияи тоза ба кор оғоз мекунанд. субҳ ҳангоми аз кӯчаи марказии деҳа гузаштан шоҳидии лаҳзаҳои хотирмони зиёде мегардед. рамаи бузу гӯсфанд, галаи говон дар ин ҷо ҷамъ мешаванду баъдан ба кӯҳ боло мешаванд. дар зери дарахти сада ки ин мавзеъ бо номи таги сада яъне зери сада маъруф аст, дар рӯи хараки дарози чӯбӣ мӯйсафедон нишаста суҳбат мекунанд. кӯдакон чашмони хоболудашонро молида ба ин ҷо меоянд, чунки ба онҳо тамошои ин манзара лаззатбахш аст. ана ҳамин деҳаи хушбоду ҳаворо бо табиати дилфиреб, ҳунармандони номвар ва сокинони меҳмоннавозаш мардуми водии Зарафшон Мадми Бостон мегӯянд. Мадми Бостон номидан далел аз таърихи қадимӣ доштани деҳаи шӯҳратёр мебошад. дар манбаъҳои таърихӣ ва асарҳои луғавӣ калимаи мадм ба забони суғдӣ мутааллиқ медонанд ва ин ҳақиқати бебаҳс аст, зеро дар ҳуҷҷатҳое ки аз қалъаи муғ дарёфт гардидаву ба забони суғдӣ тааллуқ дорад, калимаи мадм ҳамчун номи деҳа дарҷ гардидааст. қайд кардан зарур аст ки бо калимаҳои амсо, кандик, анкар, постара, ғӯтако ва ғайраҳо номгузорӣ шудани мавзеъҳои деҳа низ шаҳодат аз мавҷудияти таърихии забони суғдӣ ва ворисони суғди Бостон будани мардуми деҳа мебошад. бар асоси тадқиқотҳои таърихнигорон, деҳаи мадм гузаштаи таърихӣ беш аз 2500 сола дорад. дар осори таърихӣ, илмӣ, ёддоштӣ ва дигар сарчашмаҳои боэътимод номи ин деҳа хело барвақт зикр гардидааст. ҳанӯз ҳангоми лашкаркашиҳои ҷаҳонгиронаи Искандари Макдунӣ ба қаламрави Осиёи Миёна ки ба солҳои 329-327 қабл аз мелод рост меояд, мадм ҳамчун истилоҳи ҷуғрофӣ ном бурда шудааст. тадқиқотҳои бостонӣ дар харобаи гарданаи ҳисори мадм нишон медиҳанд, ки ин ёдгорӣ яке аз марказҳои калонтарини иқтисодӣ ва сиёсии Бутамон дар асри ҳашт будааст. зикр намудан ҷоиз аст, ки қасри гарданаи ҳисор ин ёдгории яккаю ягона дар Бутамон буда, бо нақшаи хело аҷоиби меъморӣ сохта шуда буд. қасри гарданаи ҳисор аз рӯи нақшаи худ яке аз шоҳасарҳои нодири санъати меъмории асри ҳашти таърихи халқи тоҷик ба шумор меравад. дар қалъа ҳоким бо хидматгузоронаш ва дар поёни қалъа аҳолии оддӣ зиндагонӣ мекарданд. мардуми он вақта аз мавзеи Кӯлоб, ки чашмаи калон дорад, то ба қалъаву минтақаи аҳолинишин тавассути қубури Сафолӣ об оварда истифода мебурданд. бозёфтҳои бостоншиносӣ нишон медиҳанд, ки бошандагони деҳа ба ғайр аз кишоварзию чорводорӣ ба ҳунармандӣ, махсусан кулолгарӣ, бофандагӣ, оҳангарӣ низ машғул буданд. қалъаи гарданаи ҳисор таърихӣ буда, ҳанӯз дар асрҳои 7 ва 8 вуҷуд дошт ва аз нигоҳи сохтмону ороиш ва ҳамчун иншооти мудофиавӣ назир надошт. ҷанги дуюми ҷаҳонӣ мардуми тоҷикро ҳам ба доми худ кашид. аз ҷумла сокинони деҳаи мадмро, ки омода буданд барои халқу ватан ҷоннисорӣ кунанд. мадмиён дар қатори дигар ҳам миллатони мо дар муқобили душман мубориза бурданд. дар набардҳо 38 нафар фиристодагони деҳа ҷонбозиҳо намуданд. аз онҳо 22 нафарашон мардонавор ҳалок гаштанд ва 18 нафарашон бо ғалаба баргаштанд. ёди неки ин мардони шуҷоъ дар хотираҳои ҳар як хурду калони деҳа абадӣ аст. ҷоннисориҳои ин далерон намунаи ватандӯстӣ ва қудрати мардонагӣ барои ҷавонмардон аст. ҷанговароне ки баҳри ҳимояи ватан ҷон бохтаанд инҳоянд: Шодиев Ашур, Муҳиддинов Исмоил, Гадоев Бозорбой, Аҳмадов Шариф, Обидов Зовид, Истамов Шукур, Ғиёсов Мирфозил, Раҳимов Нарзиқул, Шарифов Комил, Холов Қулмаҳмад, Фозилов Комил, Холиқ Назаров Холназар, Нуруллоев Нарзулло, Нарзиқулов Бобораҷаб, Наврӯзов Ҷура, Яхшиев Раҳмон, Ҷураев Абулҳай, Дӯстов Улуғбой, Раҳмонов Раҳимбердӣ, Ҷураев Қурбон,
ҷураев Шариф, Насруллоев Нурулло. ҷанговароне ки бо ғалаба баргаштаанд инҳоянд: Нуруллоев Саъдулло, Салимов Фатҳулло, ҷураев Авазбадал, Эшов Бадал, Боймуродов Ҷумъа, Гадоев Шодӣ, Давлатов Мирсодиқ, Шодиев Худойдод, Арбобов Мустафоқул, Шарифов Ҷабборқул, Салимов Файзулло, Саидов Шодӣ, Оқилов Умар, Ҳасанов Бадал, Шарифов Нурмаҳмад, Ҳакимов Наврӯз, Холов Содиқ, Шарофиддинов Қиёмиддин мебошанд. дар солҳои 1957 аввалин трактор ва дар соли 1961 аввалин автомобил ба деҳа оварда шудааст. аввалин ронанда аз деҳа Қамариддин Муҳиддинов мебошад. аз сабаби он ки кӯприки мошингузар мавҷуд набудааст, аввалин тракторро қисм карда тавассути пули одамгузар аз болои дарёи пуртуғёни Зарафшони Зарфишон гузаронидаанд. солҳои 1958-1959 дар дарёи Зарафшон кӯпрукҳо бунёд мегарданд ва тақсимоти ҷамоатҳо аз сари нав сурат мегирад. деҳаи Мадм ба ҷамоати деҳотии Урметан шомил карда мешавад. мардуми деҳа дар сохтмони роҳҳои мошингарди деҳа ва ноҳия фаъолона иштирок менамоянд. мардуми деҳаи Мадм аз қадим меҳмоннавоз мебошанд. дар нимаи аввали асри 20 дар хонаҳои Мулло Юлдош, Абдулқодир, Соҳиб Назар ва дигар шахсони саховатпешаи деҳа меҳмонхонаҳо вуҷуд дошт. соҳибони меҳмонхонаҳо ҳар як шахсе ки ба деҳа меҳмон мешуд даъват намуда зиёфат меоростанд. аввалин маротиба хати барқ тавассути симчӯбҳо соли 1971 кашида шуд. баъдтар яъне соли 1980 намоишҳои телевизионӣ дар хизмати мардум қарор гирифт. соли 2003 дар натиҷаи омадани сел кӯпрукҳои деҳа ки ду соҳили дарёи Мадмро ба ҳам мепайваст аз кор баромаданд. худи ҳамон сол бо меҳнати шабонарӯзии мардум кӯпрукҳои деҳа аз нав сохта ба истифода дода шуд. дар мавзеи ғӯти Калон аз тарафи хоҷагии ҷангал боғи Калоне бунёд гардид ки дарахтони гуногун рангаш боз ҳам он ҷойро зеботар гардонид. манзараҳои дилфиребаш тамошобоб буда, алалхусус дар фаслҳои баҳору тобистон боби истироҳат аст. дари чойхонаи Мадм ҳамеша барои меҳмонон боз аст. дар Мадми бостонӣ мисли дигар қисматҳои кишварамон мавзеъҳои зиёди пурасрору таърихӣ дида мешавад. ҳар як мавзеъ ном ва хусусиятҳои табиии худро дорад. аксарияти онҳо номҳои барои имрӯзиён нофаҳмо дошта бошад ҳам лек хушсадо медиҳад, ба монанди Амсои боло, Амсои поён, Дашти Мирон, Антарок, Тагоби боло, Тагоби поён, Кӯлоб, Анкар, Ғӯтако, Мағоқ, Сибчун, Судқина, Зери Заранг, Тӯда, Повруд, Зери Бед, Сари Қавра, Уғундарав, Сафедоракон, Пушти Қазноқ, Қӯтани Фармон, Зиркак, Қарғи Сафед, Қӯтани Араб, Сари Об, Якдара, Бодомзор, Сари Тӯбхона, Гардани Ҳисор, Мазори Биби Зоҳида, Хоҷағористон, Чилмеҳроб, Дари Мазор. дар бораи ҳар яки ин мавзеъҳо ҳикояву нақлҳои гуногуни халқӣ мавҷуд аст ки то имрӯз аз даҳон ба даҳон омада расидааст. аз ҷумла ҷойи Миршариф ки яке аз калонтарин ҷойҳои оби деҳа буда, аз болои деҳа то ба поёни деҳа меояд, ки бо ташаббуси Миршариф ном шахсе канда шудааст. тамошои манзараҳои дилошӯб, ёдгориҳои таърихӣ ва зиёрати мазорҳо ба мардум одат шудааст. ҳатто аз деҳоти гирду атроф, шаҳру ноҳияҳои дурдаст барои дидани ин мавзеъҳо меоянд. кӯҳи баландтарини деҳаро кӯҳи Чилмеҳроб мегӯянд. қуллаи он фатҳнопазир буда, атрофашро регдону шахҳои касногузар фаро гирифтааст. чаҳор тарафи кӯҳро пиряхҳои хурду бузург иҳота намудаанд, ки яке аз сарчашмаҳои оби дарёи Мадм ба ҳисоб меравад. пиряхҳои ин минтақа қариб тамоми сол якхел мемонанд. аз ин ҷост ки иқлими сард дорад. ҳатто дар фасли тобистон белибоси гарм дар он ҷой истодан номумкин аст. дар бораи ин кӯҳ нақлҳои гуногун вуҷуд дорад. Абдураҳмони Мустаҷир менависад ки Чилмеҳроб дар сари оби деҳа ҷойгир буда,
баракати об аз он аст. ӯ чилмеҳробро чун бузургвор ёд мекунад. мӯйсафедони деҳа низ нақл мекунанд, ки дар он кӯҳ қабри шахсе ҳаст. шояд ягон бузургвор дар он ҷо ҷой дафн карда бошад. ҳамчунин ривоят мекунанд, ки дар он кӯҳ ҳайкали зане дар наздикаш гаҳвора мавҷуд аст, ки санг гаштааст. боз ривоят ҳаст, ки дар он ҷо ғоре иборат аз чилмеҳроб ва ба ин хотир чилмеҳроб ном мебаранд. баромадан ба ин кӯҳ душвор аст, чун роҳе, ки бо он бояд бароӣ, регзор аст. нақл мекунанд, ки гӯё ҳамон регзор тилисм аст, ки ҳар гуна инсон аз он гузашта наметавонад. масҷиди мирон масҷиди қадимтарини деҳа мебошад. дар аввалҳо мардуми деҳа дар ҳамин масҷид намоз мехонданд ва бо зиёд шудани аҳолӣ баъдтар дар ҳар маҳалла масҷиди алоҳида сохта мешавад. масҷиди мирон одатан аз ҷониби устоҳои деҳа ва бо кӯмаки мардум мавриди тармиму азнавсозӣ қарор мегирад. бори охири соли 2012 бо заҳмати устоҳои ҳунарманд устомурод Турсунов, Нурмурод Бадалов ва дастгирии аҳли маҳалла масҷиди таърихии Мирон бо тарзи замонавӣ азнавсозӣ карда шуд. дар ободнамоии масҷид саҳми мардуми деҳа калон аст. дар ҳама давру замон мазорҳо ва ё оромгоҳҳои шахсони бузург зиёратгоҳи мардум будааст. мардум барои пос доштани хотири ин бузургон ба зиёрат меоянду ба некӣ ёд мекунанд. дар мазори биби Зоҳида низ бузурге хок шудааст. аҳолӣ ба зиёрат омада ба рӯҳи он кас фотиҳа мехонанду аз даргоҳи илоҳӣ шафоат металабанд. ривоят аст, ки боз ду нафари дигар низ дар ин ҷо дафн шудаанд, ки эшонро маллапӯшон мегӯянд. аз ҳамин сабаб мардуми деҳа инро мазори маллапӯшон ҳам ном мебаранд. абдураҳмони мустаҷир дар китоби рӯзномаи Искандаркӯл аз ин мазор ёдовар мешавад. дар тарафи ҷанубу ғарби деҳа кӯҳҳои Повруду Повша ва сари Қавра ҷойгир буда, дар мавзеи Уғундарав ду санги ба ҳам часпидае мавҷуд аст, ки шакли шохи ҳайвонро дорад. аз ин сабаб онро санги душоха меноманд. санги душоха дар мавзеи баланд ҷойгир буда, аз он ҷой деҳаро тамошо кардан мумкин аст. хоҷаи Ғористон. ин мавзеъ дар болотари деҳа дуртар аз Тагоб ҷойгир аст. аз ду тараф кӯҳҳои баланд мавқеъ гирифтанду дар миён дарёи Мадм онҳоро ҷудо мекунад. дар кӯҳи тарафи рост бошад як ғоре мавҷуд аст, ки онро хоҷаи Ғористон мегӯянд. аз рӯи нақли калонсолон як шахси поку табаррук шояд аз тарафи ҳуҷумкунандае ё бо ягон сабаби дигар ба ҳамон ғор даромада гум шудааст. ҳамчунин ривоят аст, ки гӯё он ғор аз тарафи дигар кӯҳ баромад дорад ва он шахс аз он тараф баромада рафтааст. даромади ғор шабеҳ ба қабре ҳаст. шояд он шахси табаррук дар он ҷо дафн шуда бошад. дар тӯи домодию арӯсӣ аз хонаи домод то хонаи арӯс ва боз аз хонаи арӯс то хонаи домод мардум якҷоя роҳравон ва бо зарби доира чунин суруд мехонанд: овардему овардем, регистун фуровардем, мардумони регистун фиғона буровардем. дар замонҳои пеш мардуми деҳа дар назди шахсоне, ки дониши динӣ доштанд, хату савод мебароварданд. баъзе нафарон барои такмили дониш ва ҷаҳонбинӣ ба марказҳои бузурги фарҳангӣ мерафтанд. мулло Боқӣ, мулло Арбоб, мулло Низомиддин, мулло Азим, мулло Нурулло, мулло Аловиддин дар мадрасаҳои Самарқанду Бухоро, Қӯқанду Андиҷон таҳсил намуда соҳиби илм шуда буданд. абдуҷалилу абдуқодир бошад, дар назди падарашон мулло Аловиддин дониш андӯхта буданд. одатан шахсони дар мадрасаҳо таҳсил намуда, яъне хату саводи динӣ доштаро мулло мегуфтанд. бо кушода шудани нахустин мактаб дар соли 1932 марҳилаи нави ҳаёти фарҳангии мардуми Мадм оғоз гардид. аввалин дарсгирандагон, ки 18 нафар буданд, дар меҳмонхонаи Абдулқодир ном шахс воқеъ дар гузари Мирон дарс мегирифтанд ва ба онҳо муаллим Холов аз деҳаи Шаватки боло дарс мегуфт. як муддат мактаб дар бинои ҳозираи чойхонаи Мадм ҷойгир буд. дар он ҷо ҳамчунин клуби калхоз, бунгоҳи тиббӣ, мағозаи давлатӣ низ ҷойгир шуда буд. духтарон дертар, яъне соли 1935 мактабхон шуданд.
сар карда аз соли 1938 мактаб ба бинои нав кӯчонида мешавад. ба хонандагон, омӯзгорон аз деҳаҳои гирду атроф ва баъдтар аз ҳисоби мардуми деҳа дарс мегуфтанд. аз соли 1942 мактаб 7 сола ва аз соли 1961 8 сола мешавад. гулфишону гулбадомон мадми ман, дар миёни кӯҳсорон мадми ман, чашмаҳояш покии рӯҳи мананд, саргаҳе бар чашмасорон мадми ман, порае аз мулки Сомон мадми ман, қисмате аз Тоҷикистон мадми ман. офарину офарин эй мадми ман, мардумат меҳнатқарин эй мадми ман. ҳар куҷо рафтам ҳавои ту ба сар, беҳтарин андар замин эй мадми ман. порае аз мулки Сомон мадми ман, қисмате аз Тоҷикистон мадми ман. эркин муҳиддинов. аҷаб боду ҳаво дорад гулафшон ин диёри мадм, чӣ хуррам чеҳраҳо дорад шукуфон ин диёри мадм. барои марду занҳои худотарсу накӯкораш, азизони худо дорад чароғон ин диёри мадм. зи файзи хоҷаи сабзпӯшу кӯҳи хоҷа Чилмеҳроб, чӣ оби мусаффо дорад хурӯшон ин диёри мадм. қадамҷоҳои деваштӣ чӯ ҳам рухшонаи суғдӣ, зи суғдиён нишон дорад дурахшон ин диёри мадм. ба кӯҳи хоҷа ғористон қадам мондан чӣ душвор аст, чӣ ганҷи бебаҳо дорад зарафшон ин диёри мадм. назар сози зи хушнудӣ ба сӯи дашти амсояш, ба хурсандӣ нигоҳ дорад азизон ин диёри мадм. ба кандик чун рави боре ба чорбоғаш назар бинмо, чӣ боғи дилписанд дорад гулафшон ин диёри мадм. сухандонони поёнӣ ва ҳам мардони миронӣ, ҳама ақли расо дорад фурӯзон ин диёри мадм. барои рӯзгори хубу хурсандии ҳар одам, ба олам олимон дорад парешон ин диёри мадм. сарам қурбони ин деҳи шарафманду саховатманд, ба номус одамон дорад нигаҳбон ин диёри мадм. чӯ Шоҳусин сухансозу чӯ Тӯйчиқул хушовоз, чӣ хуш халқи худо дорад маро ҷон ин диёри мадм. Шоҳусини Раҳмон. гар сафар созам ба мадми босафо, бар қадамгоҳи бузургони худо, мекунам шукрона бо арзи сипос, бар диёри тифлию нуру зиё. ҳар гаҳе бар деҳа меоям зи дур, бемуҳобо мешавам масти сурур. мадми ман эй деҳаи аҷдоди ман, метаровад аз шамими ҷӯи нур. мегирам раҳ бар мазори хомӯшон, менамоям бо садоқат ман дуо. эй худоё қабрашон пурнур кун, ҷояшон бодо биҳишти босафо. роҳ мегирам ба манзили падар, бар макони модари соҳибназар. мегузорам ин сари савдоиро, бар сари зонуи модар то саҳар. пас аз он босад сипосу эҳтиром, бар аёдатгоҳи пирон меравам. бо ҳазорон орзуҳову фоли нек, бар муборакбоди тифлон меравам. мехӯрам ғам аз ғами ҳамдеҳагон, бар маризон ёрмандӣ мекунам. аз нишоту шодии ҳамдеҳагон, шод гашта дилписандӣ мекунам. ҳар гаҳе аз деҳа мегардам бурун, ғам зи қалбам боз мегардад фузун. гуфта бидруд меҳани аҷдодиям, ҷовидон монӣ диёри пурфусун.
امامی دینی اصلی. این ماشین چی وظیفه اجرا میکنه؟ تراکتور یا اینا؟ این تراکتور ها؟ این تراکتور. وش چی موتورش اینی چی؟ موتورش اینی موتوبلوک. موتوبلوک های ها نابرمده که این تو دو دسته وای میکنن که فقط پروسه یا موتورش گرفته دیگه چیزاش خودم ساختگی ده. فرض کردیم این ویای 07 ژیگولی من دیده من اینجا برده دیگه من این جسای اون تو وارد کرده من این ساختگی هم پول من این درونش دیده درونش اینی همون 07 من انت اول که بریده این وارد کردی وایش من این اینش اینی زپروش من این وازوق تیلده وازوق تازه میکنیش اینش اینی زپروش فرض کردیم رول زپروش فرض کردیم بالون عقبش اینجی؟ بالون عقبش بالاش اینی وازی که درونه ژیگولی و من این تو وارد کردیم پردل کردیم پردل کردیم بالای بلند داشتن شاخه این درونی شودگار که در اومد برای در نمودنش بالونی مایده وای میکنه ده بالونی کلون بالونی ژیگولی وای که در این توغری نمی اومد گشته این ژیگولی بریده توغری کرده خیلی ایناش همش دستی سازیگون وای نداره از کار میکنه آدم؟ چون کار میکنه در اینجا آورد موندگی مکد نی کار کردگی من دیده این چیزی کار کردگی من این مکد نیک آخه کار کردگی من مثال پلوک فرار برای دیگه من mana puluk bine kafo fromada ana خلف میکنه ده به حسابیان جیپروس آخه وای نداره اکومولاتور نداره کی من کلیمای اکومولاتور هم جای مونه دو ها خانزانه من استرتر همیشه تجور یا نه یا نه هم درگیدم این بخوادی ها شما با پلوکش بینید برابری یه کلون ها ما ویلوستان کدام توی بدیده بودم و هیکل رفتید این بالون های ببینید که با میگه که بودم بالونش تو شده بالونش من این پلوکی اسب و ما اسبم خوب جوش میکنم اسب که هم جوش میکنه دا؟ اسبم خوب جوش میکنم یک خانزانه این کلت هم چی بیاد ساختن بگیره ده این همین هم پلوکای من این جوی کشد جوی کشکی اسب جوی مکشد که اومد ساخته برفتم حالا این تکنیک با حاضر دکتونی همون تراکتور میچسبونم یک دکرم و دو تا داشت دو طرف میبرم و شمانی با این چیزای با آهنگ که پیدا شد تکنیکو که پیدا شد با همین چیزای ساختم من دیگه همون جستای هوای همین بریدگی چی در کار شده همین برده الیمنت ساختن گفتم خیلی اینجا باید در کجا زواد و فابریک در کجا من همین جست قصد دیده همین باید کردم همون هر چی ساخته گیده بریده سلام آداش من همین خیلی نه هشتی مواد دیگه میپوشم این ویلوزی پیشترتون از چی هم؟ این براسوشی بسم الله
این objivosти осиё دیаш در یک جا دیان؟ ها ها در یک آب هردش میگرده. اینش جواز. ها جواز من ها میریم دامج خوشی میکنه تمام. خواه یک تا چرخ دویش تا میته. ها اینجا سویت هم داره. خواه من هوای خوشی میکنه. این خودتون ساختگی هم؟ ها دیگه کی میسازه؟ اینا همیشه خودم دستی ساختم. سلامت باشه. کدام سال ساخته بوده؟ این آسیا اکن دوره دادم سال 70 کرده بودیم. کتی پدرتون ساخته بوده؟ پدر ساخته بودیم اون وقت جواز نبود. وای بود. آسیا بود. این آسیا پاکت بود. با ما اینا اگه گویم سالهای 86 بعد 87 86 بعد اینا دیگرگون کردم و پیشا بیتون نبود ایزلین چیزا نبود با بیتون پیدا شده من این کارهای زمانه های نو پیدا شد با من این خیل کردم با بیتون کسی بالا گرفتی با من که سنگش حاجی آسیاتون کار میکنه آدم؟ و کار نکنه دیگه این ارد دارد که حالا نو کنی جایی چی نکن من اجازه ارد رفته گرفتی من این ارد حال نه چند و نه آسیا با خودتون فعالیت میکنید دیدم خودتون کار بچه ها هستن بچه ها رسیه برفتگی اکن و یا سبب جواز کار نکردن یا بار دیگر میگفته داماد سبب جواز کار نکردن همه که خیلی همه مهاجرت با در زمین ها کار نمیکنن مثال من همیشه با خیلی که گفتم که 300 گکتار للم داریم همون للمایی که نکاریدن فرض کردیم سببی برافتاد شدنی همین جوازخونه گردید اگر همون للمای میکاریدن باز زغیر میشد اگر با این کار میکرده با روغن زغیر میگرفت مردم استفاده میداد حاضر خودش کاری و طلبات نیست طلبات نیست همون بار نیست که کشیده تید همون بار نیست و ندارن مثال در همین قشلا من گفتم که هر یک پیشتر وقت یک 20 سال پیش از این گویم مردم تا 170 180 کیلوی در لل روغن زغیر میگرفت همیشه کشیده میدادیم اکن مثال حاضر یگون شخص زغیر نمیکارد یگون شخص حاضر باور کنید در همین قشلاقی کلان یگون کس زغیر نمیکارد علف میکارن جو میکارن گندم میکارن و ها کذا دیگه همه چیزای میکارن که همین زغیر نیست یک کس دو کس اما همسای پس همین سال کاریدن که و کرای اینو گردون کردن نمیکنه و یک اونجا میبرن اگر باید با اون کشت کار شود و زغیر کاری شود با این تعمیر میشود با کار میکند مردم به خدمت میکنند این همه آبجوز فقط زغیره و میکند روغن میکند یا برنج هم آبجوز که میکنند این دیگر نه این فرض کردیم شما این به مغز چامق روغن میکنید مغز دونک روغن میکنید آفتاب پرست میکشد روغن میکند زغیر میکند بعد یک دیگر انگل همه روغن میشدگی چی های روغن میشدگی همون بیاید فرض کرده محصولات این مثلا رژیم میکند روغنش رژیم میکند پرس میکند آبجوز برنج تماما دیگه چیزه نه وای آبجوز دیگر برنج دیگر و آبجوز این ژیم میکند و آبجوز ژیم کند اگر فرض کردیم برنج قیمه میشود و این تو میزند خودی پورشن بوری و بود دیگه خیلی همین اصنایی که پورشن کار میکند درونی چوب با دو تا چوب یک تای برومده فرومده میگیرن خیلی و سخت زندگاه برنج هم قیمه میشود هم ارد میشود و راهی خودش قطعی فرومده برومده میگیرد که یا دونی برنج زیاد پای رو نمیزند و اگر سخت زندگاه برنج ها قیمه شد میبره و همین برنج درونی برنج همون چوب برومده فرومده و کریگیش با و پخالش ویش پوشاقش میپرده و برنج لوچک میمونه اینجا اگر برنج کاری باشد شالی باشد البته با ویا میسازیم پرابلم نیست پرابلم نیست تمام چیزا میساخته باور کنید این چیزا نه در اینترنت دیدگی فرض کردیم نه در روی اون چیز دیدگی
این سماعشک ساختگی من همین هم روشنگ ویلوس زدگی نه؟ ها روشنی که ویلوس همین روشنی همین جدا میکنه فرض کردین من همین جوزه آسیا جدا میکنه ها ترمزش هوای میداشتگیش یه بار میکشه رازدادکا هم خلاصایی میکنه هم اینه میداره سلامت باشه یک روشنی کار میکنه دستان در نبینه دیگه هیچی در کار نیست فقط همینجا هم تو میشینید من حالا اینجا بر افتاد شد این تختای اینجاشی گرفتم و کردم بالای کروات و ایمدن این تختاش میمونه یک تا سال میمونه پیشتون به روشنیک تمام همین اینجا به هم تو میشینید بالای سال و یه پیش کردن میگیرید داشتنی شوید روشنیک یه بار میکشید تمام کار دیگه وای آهنگری هم کردی من گفتم ها آهنگری کردی وای بالا با این شرایط برای اشت دامگیری خوری ها خیلی مردم آسیا بیان آخه ارد کنی اونا آخه چطور در بیرون میشینن زمستون هست تابستون هست بهار هست فرض کردیم فصل سرما هست و گرما هست و من همینجا عادی میکنم آسیاتون حالی هم کاری ها حالی هم کار کراس فعالیت کراس حالی دین کدومش ارد کرده برو من فرض کردیم اکو هر روز حالی اکو یک دو سه روز پس با هم جمع آوریای اگر کوان غله های با می بیارن با کار میکنن سلام این همه وقت آخه اینجا گندم خریده اینجا محصولات های خودشون رو ارد میکنن من زنده باشه گندم جوی میخورن من در دیجیگرو آوردگی این سنگ آسیایی هم هر خیلی سنگ آسیا نمیشه نمیشه خواه کدی چی میتر روشن همینا؟ اینا دستی مقصدن خیلی استاناک نه ها نه اکو حوض استاناک برومده ما همیشه دستی سنگچینه قطی کردیم اینو ما باید میکنیم درون به نشون میدادم سنگچینه اکو حوض ادباینی ملاتاک برومده با من این پرپراتور برومده این چیزا برومه پیشترا نبود دستی همیشه من دستی میکردم زنده باشه گشتایی که همون پدیومه که من برومدم و فرومدم اونجا اوپل احیوم برو نه برو و من دیدم بسیار رای میکنه من گفتم چجوری اینو همون زد نیماز که هست همون میواز بالای هوا مقدر و همون پدیومو به نظم میکنه وای پیش کناتک مزنه دم تفا بازبینی میکنه پیش سبیکی میکنه ماشینای کریستون دیگه بعد همون رای همور نقض میگردن تیز بکردن خیالشون دیگه و چونکه باز نه موتورش بالای باید نشید رای کنیده بگون که اوپل سیروکا گیره باید ما هم بچیم همونجا مکرو اونجا که نو فرمونه نه برو و چونکه اونجا اوپلای برد ما زمستون از که زمستون و تابستون همینجا خیلی همونجا میبرم برف و یخ ها نه اینا ماشین خودتون اینا مونده ژیگولیک میگیرید ها آخه این شهر رو ناز قان زنید باور کنید قویل کردید نگی من دیگه تمامی همین خدا بشکر همین اسلامی ها هست نه آتش دون این شما سویتی هم خیلی هم؟ ها وای بادش سویت نایده یا در گرونه؟ گرونه است کنی؟ منه بخط علو میکنید اینجا آهنه میکوه تمام اسلوبش همین پیشی خودش با حاضر کار نکن شما هم تو برکن این اساسا چی ها میسازید شما؟ من دوست
چوب میسازید ها؟ بیل منم نال هم خیلی چیزا که اکن اینجا با یک ساخونه هست با من خیلی وظیفه مخصوص این کار نیست خیلی که یکون کسب ضرورمند بیاد اگر ساخته میتیم نه مثال با بسیار دیگه ماشینای فرض کردیم اینجا با موتوریست پاتوریست هم زیادی چیزا نیست که بعضی چیزایی نمیفهمن مثال خیلی آدم با همونای درست کرده میتیم هم خیلی هنرمند سلامت باشید وای بلبل ذهن هنرمندی گرفتار قفس شد از بیهنری چی فراغت دارد ذوق اما ذوق میشده دیگه نبود سلامت باشید یک قنزنی من اینجا همین تکنیکو پس کردیم دستی سوز زنده باشه لیکن هنرمندی آدم یک چیزش رو کیف میکند که محصولی دستش در خانه یگون کس بیند دستی یگون کس بیند دیگر دیگر دیپ و کیفیتش دیگر در عموم خلاصی گفت همین که همه چیز خواهش و درخواست بگویید اینو وی بهانه یک طرف خواه دیگر همه کارو کردن ممکن همه شاگرد هم داره؟ من هم شاگرد ها ولی شاگرد ما سه تا خدا بشکر شاگرد دارم من همین اسلامی رو کار میکنم بسیاری چیز دستی ساز همین دستی است من در همین یگون مگزینو همین چیزایی میبینید آخه من هم مگزینو هست می همین چیز من همین اوهان دستی ساختی سلام علیکم همین چیز دستی سلام علیکم من همین کوی سادگی پیشتی من همونجا به 2 سال به ایستاد است که این راهی ماشین میرفته این دیدید همین سالبه ها قد همین راهی ماشین راهی کرده شده که من هم راهی پیشتری کم و این سالای حاضر خطا نکنم سالای 75 76 سالا بعد و یا طرف خیروات شده تا همه محله راهی ماشینشون و پیاده گردشون همین بود. یعنی چیز شما خیش تباری و رو البته داریم ما خدا عمده این جدا باشد اگر همین یگون 5 کیلومتر 5.5 کیلومتر راده پیاده حاضرم پیاده میرونم بیام خیشو اگر بعضی وقت معرکه ها بیا با مورد ها با میرانم بیام قلعه این همه سالهای 70 شروع شد من دیدید همینا من همین چقوریچه است که همینا همش خونچه بود غیشتاش بود همه گذشتن همین سالهای بسیار وقتی که خانم نظری کردن کسی اهمیت نداد همین برفتاد شده برفت من همینا جای قبیله نشین بوده من همین کوشک خونی بعد همون غشته های دوره قدیم خب ما بهتر میدونیم من گدید سالهای 75 تا 80 همین یک وی خودشو داشته شکل نمیدی پیشتری خودشو داشت که وی نبود بعد از سالهای 80 گویم این طرف بعد کسی اهمیت نداد بعد همین کاسته شده رفت چون که اینجا با در یک قشلاق فرض کردیم 4-5 هزار مال من دیدید بتون راهی مال من هم طرف نگاه کنید پیرهک آخه من همین فرض کردیم 4-5 هزار مال انا هم تو اومده میبرم همین راهی مال که بود مال آخه زیر پا کرده با چقیده گم شده رفت من این گوشه با عرق داشت من اینجا یک گوشه عرق داشت خونای زیر زمینی داشت اکنون نمیدونم که همون وقت همون پیشم با من انا همین طرف با ما اینا یادداشت دارم من همیشه با این افتیز این گشتی من همیشه با خونای زیر زمینی بود اون تو ارک پوشیدگی بود ارک بر الله همون غشتاش و ویاش من هم تو ساختگی ارک
همین همطور رفته گردی همین قلعه میگشت. اینجا باستانشناسا کارم کردن دیگه. ها البته اینجا همون یوسف یعقوب یوسف هوای کار کرد همینجا با گیولوگ بود. من همینم ارک بود گشت. من همینم از که این اکن تاریخ گواه من اکن ویش ایستاده است. پایش ایستاده است بولوش گشت. ارک داشته بولوش. ها تگش آدم گذر. همین قلعه چی خاصیت داشت که اکن من هم تو گردوگیر ارک گردوگیر درون میرفتید. بولوش غشقتی ارک کرده رفتگی بود. همینجا هم گویا خودی دروازه بشره. همینجا اکن ممکن که همین شاخ من همین بلندی به من نشست بی اینا تاریخ میدوند ما نمیدونیم. حالی هم باشد من همین از سالای میدونستگی ما از سالای 80 ایرو گویا که این برافتاد شده بعد کاسته شده رفت تا همون محله شکلش بود تمامی همین ارکا بود. فرض کردیم خیلی اینجا به پایان با اشتون پاچه هاشون بود ما اینایی میدونیم. بعد همون خونه چکا همون غشتاشا گیالاکا نقص تازه کردگی بودن همین نمودی همون غشت ها بود. خیلی اینجا ما مال میپایدیم بچه بدیم. بعد همون کوزه های کنده برآوردگی شون رو دیدیم سفالایی دیدیم. هر یک اشیایی که همینجا کنده برآوردن اینجا به میموندن. بعد سونی با گرفتی میرفتن نمیدونم که به کجا یک موزئیوم میبردن کجا میبردن ما معلوم نیست. یکی همونایی میدیدیم. همون وقتا یک شکل نمودی همین نقض داشت. همین چیزی که همینجا به من سرازم دیدگی من سرازم رفته دیدگی اینجا بسیار یک خوشرو جا بود. از سبب بی اهمیتی مثال همین مردم یا زمانه یا همین موقع تشکیلات های تاریخی بود همین اهمیت ندادن به همین مول راه شده. بعد همین گاو و گوسفند فرض کردیم بزرگ بعد همین زیری پا کرده برافتاد شده مونده برفت نه قلعه مونده نه حصار مونده. من حالی هم شکر که خیلی من همین تیپه بریدگم پایو یک کمتر نمود هست ته کرسیاش هست. اگر حال باوری دارم و غشتاش از جاش ایستاده است اگر همه خوابش تازه کنن اگر همه میبرد و غشتاش اینجا رفتگی نه. من همین شکلاش هست من همین شکلاش هست این در عصر هفته من همینجا تو خونه چه فرض کردیم همون چوب خوشم برو بردن همون وقت همون چوب های سختگی حتی برو بردن برای جمع بولوش بود شاکلش بود همین چیزایی همین اشیایی روی فهمیشی من روی از دو طرفه ارک شده برومدن من شاخ همیشه می نشیست. این وی دیوشتیش دیگه قلعه دیوشتیش تاریخ بود یک اصلی بود ممکنه پیدا شود. اگر من باوری دارم همون یا تازه کنن اگر حالی همون غشتاش با من برو در جای خوشی میگیرد. این آدم اکن اروی تاریخ پیشتر خواجه محله پوشون میگفتن وقتی که تاریخچی ها این پیدایش کافته یافتن نامشون بیبی زاهیده اصلا محله پوشون میگفتن اکن اولیا عزیزای خدا همیشه کدام دوره اومده خوب شدگی اکن با گفتی مثال علمای پیشتره دانشمندها این جسد اینجا بردگی با قوله نه که اکن این اسرار فقط خداوند
اول میدوند اکنون با قولی که جسد بردگی و نیکه روحانیتشون در همه جا خوک شدگی اکنون همین بیبی زایده پیشتر موندگی همین وای همین مقبره این دیگر بود من این سونی باز خودم ساختم این پیشتر وقت این پیشش نبود حیوانش نبود پیشتش بود شیشتگی بود کاسته شدگی بود با من همین خیلی کردم اینم خیلی سال شد کردگی منم سال 82 کردم این چوپای پیشتری و برسای پیشتری و من این چوپلش نو کرده برداشته با جای خودش به وای کردم آب میچکید و بعد شیشت با این با همون چوپای خودش در جاش گذاشته فقط همین چوپلش نو کرده با چوپاش از جاش گذاشته با هم خیلی طبق پیشتره مونده میده مردمی مادم بسیار شوخ طبیعت، خوش چاق سخنور و صحبت‌آرا میباشند.
مجبور دقت کنه یا حاجی چی بده دار چون اون که خوبه دیگه سه تصویر foto dia popular. تاجیکستان شکلی آمد شکلی خاکم شکلی گلهای من شکل کبوتر در فضا پرواز کنند نام من شکل این دور زمان من هر کجا باشم سلام سربری همسایه من 960 سال غضب دورمون حسن بلا تأسیس صاحب نام کردید همه ایران شکل این دور زمان میده من هر کجا باشم سلام سربری شکل این دور زمان شکلی استقلال وطن نون پروان گشتن شکلی این ناز نیاز سربری کس نیست از در جهان مانند این دولتمان دائم باشد سربری شکلی استقلال وطن نون پروان گشتن شکلی این دولتمان خواهینان کردن خیانت براتان چندین هزار کس کشته چندین هزار خون ما چندین هزار موند یتیم لعنت بوم شکلی این دولتمان تاجیکستانی از دیگر نبینی دوغی تری که میخوان تفکر شواری خود دارم شکلی این طور زمان بولمان شاد یه رحمت کن آقا جون نه سلام بشه ها نه این یک دو بری جا این بدی بلا سایه لبی جر باشد در سایه بید یک سیل دختر باشد من مار شوم حلقه زنم گردکی بید بیچاره کسی عاشقی دختر باشد دختر گیرمه دختری دقم باشد دختری دقم باشد هر روز کار کنه شب در بغل خواب باشد اصلالی لبت اصل خورم ای کند خورم ای از آرزی تو سبکیه خوجند خورم ای گل دیدم ای گل دیدم گل را دیدم ای بابا و سیبایا در خانه حاجی علی دیدم هی عاشق شدم به خانه های لبیجر هی عاشق شدم به خانه های لبیجر با دختر رکی خامد بلند رومال بسر هی رومال بسر که کو سبچه تا لب ها را بلب مونیم تا صبح سحر من میمورم وزیره دندانت جل ای از غرغوری ما شینو لبی خندانت ای هرگاه که تو ما شینه سوار میگذری ای احوالی منم فقط خدا میداند سیاه برسا من کشت برازی سیاه برسا من کشت دختر رکایی قایسی های خالدار من کشت از عقب فرامدم نالش کردم های سنگای دری خونش بالیش کردم
گفتم که بیا بهانه کردی افسوس جون ای تو رو طرفی خانه بکردی افسوس بابا بودی تو پرست توی دلم یک وقت در خانه من ناله نکردی افسوس کرده تگمه یا گلبندی کرده تگمه کرده تگمه گلبندی کرده تگمه خاشات خورم گوجوشی گوی فرمه یا این ابلیسیا میگذره سفری میگذرد حیف ای از لالی لبات ای اصل خورم قند خورم جون ای از آرزی تو سبکی خوجت خورم ای گل دیدم گل دیدم ای گل را دیدم ای گل غنچه در شود کی بالا دیدم دختر گیرم دختری دیخون باشد روز کار کند و شب در بغل خواب ها زمزم پسر بیا یک گوزم ها زمزم پشتر بیا یک گوزم خطلی بالای لنگی دختری یارم کندگی خطلی بالای لنگی دختری یارم کندگی ها زمزم پشتر بیا یک گوزم شب روم به کسه گیرم زی بندی دسته شب روم به کسه گیرم زی بندی دست ها زمزم پشتر بیا یک گوزم ها زمزم پشتر بیا یک گوزم ها زمزم پشتر بیا یک گوزم مومنیم حتی شو بلی روز تماشا مومنیم حتی شو بلی روز تماشا بلی روز کوکندست ما به خدا و بنده ها زمزم پشتر بیا یک گوزم ها زمزم پشتر بیا یک گوزم اشتری گلانگی بدم جابو علاو بدستم اشتری گلانگی بدم نجاو خورد نگندم آب خورد زی دریا من کار کند به مردم زمزم میگذرد سرسریته امری ملیار میگذرد حیف داره ای نمری کوکوتی بلم شد قدم نرسید بای دختر کلام شد زورم نرسید این ابری سیاه میگذرد سرسری تیغ من یار میگذرد حیف دره اوهلوم گوت باش میگویم گسال بیارم مکنم کندیک بمورم کندیک هوای دارم کندیک بمورم کندیک هوای دارم کوچه های کلونه یکی توی زور دارد تو بمردم تو بایه من تو بمردم تو بایه تو بمردم تو بایه من تو بمردم تو بایه
تو بمردم تو به من چی بمردم چی به تو بمردم تو به جمع خیر رفت جمع خیر رفت جمع خیر رفت بی عادی اینجا انا های نیاگانی پیشتر بمرم او چه دلیلم کرد او چه بمرم او چه دلیلم کرد در گرمای رود بخچه نشینم کرد قدر بمرم قدر نهایی چک بلوی دشت نایت کنم دلغیجه هر بار که زنم فریاد کنه دودوشه و چشه هر بار که زنم فریاد کنه دودوشه و چشه دیگم که زنم نه دست کشن نه پا شاید شیخ حلیمه اینو کور نمکنه این گفت آمدی دوست مردی ها یک تو خوب افرو رجا خوش بخیر سه ماه همسی قد قدی تگو ایمارتای قوشایا مرزا رودو گیر از زنی خوش روش شایا این کب کبین لول مزند جرهاره سبزی نزند خون میکند دلها ای جاوداری برا کلی شخی خیرش خونه جان اشتک شما ای چشمه بیم بلوغ میجوشد ای چشمه بیم بلوغ میجوشد به کلین چکبین دو دست گو میجوشد این ابری سیاه میگذرد سرسری ته عمری مریا میگذرد حیفی و کاکوکی بلند شد قدم نرسید کاکوتی بلند شد قدم نرسید بای دختر کلام شد زورم نرسید خط جایی که اندازی و این دختر بین جایی دل بازی ندارم رو مولی سرد افتیدن گل گریم در بندی دلی او تیم لیتاب من کیا اومدم من همون طور بیت خوم گرده در دل حوثیه تونست پاکی نکنه از چون جمله که تو هواگیه نکنه فرمودی خدا کی به وفاگی نکنه در عقب فرام آدم نولیش کردم تو دختر کار نکردم نولیش کردم بابا من پوسم تو تنها باید
جانه نازمه کردم بساد فخرش می زد شانه گفتمش ای نازنین گر سر می خواهی سیمن از لبی لالش ببخشم به سبب صبرانه وای داده چسب رو خط خواهیم عجب جمعه موزی چسب بگم تو را موزی چسب بوده نفت گران نکه چوال گران عجب جمعه دورنه خواهیم الان بای بای دستای مونده یه سوشه هم نفس هم ها و یک جانانه ناز می کردم بسر فیخش می زد شانه ناز می کردم بسر فیخش می زد شانه گفتمش ای نازنین جون گر سر می خواهی سیمن گفتمش ای نازنین گر سر می خواهی سیمن ای از لبی لالش ببخشم بوسه صبر وای داده گفت بر آغوش گیرم لبرو سارم رسانه بعد از این دیگر نیا تو به سبب صبرانه جامی مطیع امریو برخواستم گشتم از گردی سرش او شم من پروانه گشتم از گردی سرش او شم من تلفن بیانچه بوده خدا جان ای خدا
خدا جان دوستی جانی را با من دشمن مکن حالی غمگینی مرا بر ناکسان ره روشن مکن من ندانم کی به من من ندانم کی به من دوست و کدامش دشمن است روشن به تو هیچ امتحان از من نکن همه روشن به تو هیچ امتحان از من مالی پدر نگیر دعای پدر گیر مالی پدر نگیر دعای پدر گیر دستی پدر گیرو مالی پدر نگیر دستی پدر گیرو مالی پدر نگیر راهی پدر که رفتی دستی او را بگیر داوودی پیری روندان یکی بردیدنی روی پدر زاد مالی پدر نگیره دعای پدر گیر مالی پدر نگیرو دعای پدر گیر دستی پدر گیرو مالی پدر نگیر دستی پدر گیرو دعای پدر گیر بدی بنا همیشه پردون پرکنی کگو من